Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Jy's my ou vriend, hoe lyk dinge daar by jou? Fellow South Africans. Is alweer Vrydag. Lieflik hier in die baai, Tabaai. Baie koud, maar andersins heel draaglik. Behalwe, ons is alweer sonder water, sedertdien Woensdag. Geen water in die krane nie, geen water in die pype nie. Nou vir jou wat nie bly nie, jy gaan waarskynlik glo dat ons bly in 'n waterskaars area, 'n water restricted area, soos baie van hierdie borde, toe ons nog geld binne in die stadsraad gehad het, is al miljoene rande gespandeer om borde op te sit, om mense te waarsku hoe droog is die Oos-Kaap, spesifiek hier in Tabaai. Maar nou vir diegene wat weet, en wat al lank al hier bly, weet dit is nie die probleem nie. Ons sien hierdie ding al aankom vir jare. Nie net weke en maande nie. Hoeveel lekke hier is in die baai, pype wat lek, in die sogenaamde townships, en ook in die rural areas, water wat eenvoudig net wegloop, vermors word. So het maak nie saak hoe baie reën ons in die streek kry nie. Ons het byvoorbeeld meer as 'n maand terug op een dag in sekere areas meer as 200 mm reën gehad. Meer as 10 duim reën. Maar nog steeds, Port Elizabeth is 'n waterskaars area en ook die omliggende gebied. Hier sit ons alweer sonder water. En hierdie is alles 'n klomp snert. Is goed is wat deur politieke partye, sekere politieke partye verkoop word as die waarheid. En dan hier en daar, dan top daar iemand uit die beskiklik en sê, nee, wag 'n bietjie. Is nie so eenvoudig soos dit nie. Ons water lek eenvoudig by die pype uit. Want daar is geen dienslewering nie. Niks dienslewering nie. As niemand wat dit regmaak op tyd nie. Ek persoonlik self het 'n waterlek so wat 2-3 weke terug het ek dit gerapporteer en raai wat, is nog steeds daar. Die water loop elke dag, ek weet nie hoeveel water uitloop, hoeveel liter dit is nie, maar dit loop eenvoudig uit. Maar nou met die mees onlangse waterskaarste in die krane, word het gesê, in die agterste gange word het gefluister, dat dis omdat die munisipaliteit nie geld het om watersuiveringsmiddels aan te koop nie, om by die water te gooi nie. So die water, as dit nou weer deurkom, gaan waarskynlik lyk soos damwater. So ja, is dit die begin van die einde? Wie sal weet, ek dink, dit is al vir meer as jare die begin van die einde. En die mense se geduld raak stadig maar seker op. Want jy kan die meeste, die goedste, die goedhartigste, die groothartigste mense se moere vir lank genoeg koer en dink jy gaan daarmee wegkom, maar op 'n dag gaan jy jou in die hol byt. Net soos daai stiefdogter in enige goeie huishouding in 'n familie. Op 'n dag gaan daai stiefdogter kom en sê, hoe is dit dan nou dat ek
so op die agterste brander gesit word. En ek kry nie wat die ander dogter kry nie, of die ander seun. Dit is wat gaan gebeur. En ons sien die agbare president het so tydjie terug ewe skielik opgespring en gesê hy wil weer met die nasie praat. En hy het die volgende te sê gehad. I wish to address you this evening on a matter that concerns many South Africans. Over recent months, South Africans from every walk of life have raised concerns about migration and illegal immigration. These concerns are being expressed in our communities, our workplaces, our schools, our clinics, and across social media platforms. Many South Africans are asking difficult but legitimate questions. They are asking whether our borders are secure. They are concerned about jobs. South Africans are raising these matters because they are concerned about the pressure on our public services as well. They are concerned about safety and violence. Hierdie gaan natuurlik alles oor hierdie ding wat baie mense wat regtig gronde tot kommer het. So hol is so 'n autistiese oester laat gaan. Dis hierdie March to March wat blykbaar die einde van die maand vir ons wag. En ons weet nie wat op ons wag nie. Gaan dit nog in 2021 wees? 2022? Dit wat daar in Durban gebeur het. En dit is so onnodig. Want vir jare al word die infrastruktuur verwaarloos. Die ware mense, die ware burgers van hierdie land, leef na 30 jaar se beloftes nog steeds presies soos hulle gelewe het. Maar jy sien die ou legacy van apartheid het nou tot sy einde gekom. Die ou kers het doodgegaan, die ou vlammetjie van hoop. It's because of apartheid. En nou staan die owerhede die ware Jakob in die gesig. Want nou is dit, oor die kersie is dood. Die ou vlammetjie van hoop wat julle elke nou en dan kon gebruik het om 'n bietjie hitte te gee aan julle narratief. Julle is mos nou al meer as 30 jaar nou. En hierdie ding wat voor lê, gaan groot wees, ek glo so. Want mense het daai tipping point bereik, waar hy eenvoudig net nie meer balanseer nie en hy gaan oorval. As a country, as communities and as a continent, we need to work together in accordance with our constitution, our laws and our international obligations to tackle illegal immigration. And we must do so without resorting to violence, intimidation, or victimization. Following the announcements that I made during the State of the Nation address in February, government is taking further decisive action to tackle illegal immigration. Last week, Cabinet adopted a comprehensive approach to migration management. This approach has been endorsed by the President's Coordinating Council, which includes our premiers and our MECs and representatives from local government and the mayors of our metropolitan cities, as well as representatives of the National House of Traditional and Khoisan leaders. This evening, I would like to share with you the key actions we are taking. As government, our objective is very clear. We want a South Africa where every person who enters the borders of our country does so lawfully. We want a South Africa where immigration laws are respected and enforced. A South Africa where businesses compete fairly,
a South Africa where communities feel safe and secure, and a South Africa that remains true to its constitutional values and its commitment to human dignity. We intend to achieve this objective by implementing the following measures, amongst others. Firstly, we are and will continue to crack down on the violation of our immigration, labor, and other laws. Secondly, we will continue to prevent people from entering the country irregularly and illegally. Thirdly, we are and will continue to stamp out corruption in our immigration system. Fourthly, we will strengthen our immigration laws and policies. And finally, we will continue to engage other countries, including our sister countries on the African continent, to forge a broader response to migration challenges across our region and the continent. Nou om hierdie probleem, ons noem dit natuurlik weer xenofobie, die vrees vir ander nasies. En dit gaan nie oor die vrees vir ander nasies nie, glad nie. Ons het nog altyd 'n oop hart gehad as dit kom by mense van ander lande wat hierna toe kom vir welke rede ook al. Maar dit sluit nie mense in wat onwettig ons land se grense penetreer nie. Cyril? So, baie mense het moeg geraak van al hierdie onwettige immigrante wat 'n absolute las sit op ons basiese infrastruktuur. As julle toegesien het dat mense net ons land inkom en uitgaan soos hulle wil, waar was julle grensbeheer? Ons het fantastiese grensbeheer gehad gedurende die ou regime, as jy kan onthou. Absoluut. Maar julle het dit laat verval. En nou wil julle soort van as die werklike burgers van hierdie land vra, dan staan julle nekhare oorent. As dit so soort van, jy's nie pro-Suid-Afrika nie, jy's anti-Suid-Afrika. Ons moet saamwerk. In baie gevalle word daar ook gesê, nee, dis eintlik julle skuld, julle as die burgers, wat dit toelaat. Julle gee vir hierdie mense werk en so meer. So, ons gaan nou die departement van arbeid kry, wat 'n absolute hamer en sekel tipe van 'n beleid gaan volg en dit uit te roei. We want a South Africa where immigration laws are respected and enforced. A South Africa where businesses compete fairly. A South Africa where communities feel safe and secure. And a South Africa that remains true to its constitutional values and its commitment to human dignity. We intend to achieve this objective by implementing the following measures, amongst others. Firstly, we are and will continue to crack down on the violation of our immigration, labor, and other laws. Secondly, we will continue to prevent people from entering the country irregularly and illegally. Thirdly, we are and will continue to stamp out corruption in our immigration system. Fourthly, we will strengthen our immigration laws and policies. And finally, we will continue to engage other countries, including our sister countries on the African continent, to forge a broader response to migration challenges across our region and the continent. Ek glo nie het gaan werk nie. Nie is nie na die maal, soos hulle sê. Dit is verby, staat te laat. So nou gaan dit interessant wees om te sien, hoe gaan julle dit remedieer? Wat gaan julle doen? Ek is 'n gewone pleb wat op my jare nog moet werk. Ek moet dankbaar wees vir my werk. In my eie land. Jy wil vir ander mense vertel, hulle moet dankbaar wees vir wat hulle het. As mense vir my 'n paar jaar gelede gesê het,
En ek het hierdie boek gelees. Ek het dit gesien absoluut as versinsel, as snert. Die boek begin onder andere met 'n ou wat opstaan, draai die kraan oop, daar's geen water nie, sit die ligte aan, daar's nie krag nie. As mense vir my daai tyd gesê het, dit is hoe dit gaan gebeur, soos hierdie skrywer, sogenaamde Jim Perron. Ek weet nie wie hy is nie, en waar hy vandaan kom nie, maar hy het definitief baie goeie dag al gerook. Of hy het net 'n veel ryker verbeelding as baie mense, ons normale mense. As iemand vir my gesê het destyds, dit is hoe dit gaan wees, dat ons tot vir water moet beklei. Nie net water in ons huise, nie net water in 'n kraan iewers in 'n sogenaamde settlement. So ek gesê, nee my ou, hierdie is Suid-Afrika, hier sal dit nooit gebeur nie. Maar ons is hier. Ons kan nie eens basies vir ons mense in die land water gee nie. Praat nie van krag nie, krag is seker maar nog 'n luxury. Maar water vir hulle gee nie. Hoe skandalig is dit? En blameer dit op apartheid, blameer dit op wat jy wil. Jy's 30 jaar aan bewind. Maak nie sin nie, of maak dit ook sin vir jou? I complained many a times about the water leak here. And one day, close to 2 years now back, they came and they dug that dungeon there, 2 meters deep, as you can see. And they work at the pipe, but apparently that pipe is still leaking, you know, and they left it open like that. Say, a month and a half ago, I complained about a water leak next to my precast, and there I also had to fight for them to come out and to fix that. So they came and because I told them it's D-Day today, I'm going to mayor there, and I'm not afraid of her. What we have been doing is to have a turnaround time to deal with those leaks, and that entails adding resources, external resources to assist in the repairing of leaks. I think it's important for me to mention that, you know, the service provider is augmenting our existing capacity. The city has got 38 plumbing teams, and on top of that, we have now appointed 6 service providers in a cluster. Just a few streets away, water keeps running. Residents say they have reported the leak several times. So this has been ongoing for about 3 weeks now. It has been reported twice, so we've got 2 reference numbers. It's also been reported on the Ward 51 WhatsApp group, or they've got a channel, and we've reported it to the councillor as well. And we've also gone so far as to inform one of the employees in the municipality as well. So we've really tried to get this resolved, but unfortunately no luck as yet. And as you can see, it's getting quite worse because the water is streaming from seemingly under the pavement. The water loss level in the metro is far higher than the most cities would consider acceptable. Water lost to leaks forms part of non-revenue water, which is 60% in the Nelson Mandela Bay. This means the metro is not getting an income from 60% of the water that enters its system. En dan het ons een van ons presidente, ex-presidente by name Thabo Mbeki, vir wie ek nog altyd agting gehad het. En hy is deesdae oral, het lyk my hy is soos 'n tipe van soos 'n rugby heel agter vir die ANC in die laaste dae. Probeer hy maar wil gooi en die organisasie verdedig om hulle soort van goed wat hulle gedoen het deur die jare te probeer regverdig. En nou gaan hy wraggies en hy praat oor iets soos die osse waar brand wag. En luister net wat sê hy. Hy probeer nou weer daai ou lyke, daai ou koeie uit die sloot uitbring om te regverdig vir wat nou gebeur. Die ekonomiese verval is as gevolg van mense, nie Duitse nasies nie, Suid-Afrikaanse nasies blykbaar, wat besig is om die stelsel te ondermyn.
Hulle wil nie meer eintlik belasting betaal nie en so nie, want as die staat nie geld het nie, dis reg daar, as die staat nie geld het nie, hoe die boer gaan hulle funksioneer. Maar om het te blameer op jou handjie vol belasting betaal is nog, which just happens to be, many of them are white. En dit te gaan haal uit die geskiedenis van die Ossewa brandwag. Waar was julle gewees gedurende die boereoorlog? Na die boereoorlog, toe julle uitkom, hoeveel swartes het gesterf in daai konsentrasiekampe? Toe die oorlog ewe skielik oor is, was hulle vergete. Wat het julle as die ANC destyds gedoen om vir daai mense basies iets te doen? Daai mense wat gelei het onder British rule. Het die daar by Oxford jou sag gemaak? During the 1940s, an organization formed, in fact it was from 1939, the Ossewa Brandwag. The Ossewa Brandwag, what is distinctive about it is that it was a neo-Nazi organization. Its symbols were copied directly from the German Nazis, everything. That's a neo-Nazi organization. The Nazis, the German Nazis, like the South African Nazis, they had a very strong policy position. And that policy position was that their strategic enemy is the communists. So even if you have an election and you defeat them in elections, that's not enough. You must destroy them. They must cease to exist. The Ossewa Brandwag adopted that position from the Nazis in Germany. It was the communists, which you saw the way that the Second World War was fought. 3/4 of the German army was on the Eastern Front for the Soviet Union, because that was their principal strategic enemy. And anybody else associated with the communists must also be killed. If you look at German history, it will tell you that story. The Ossewa Brandwag here takes that same position. You remember they opposed the Smuts government and supported the Germans and all that. But in the end, the Ossewa Brandwag got absorbed into the National Party. John Foster, Ossewa Brandwag. Peter Botha, Ossewa Brandwag. Nico Dietrichs, Ossewa Brandwag. C.R. Swart, Ossewa Brandwag. They come into the National Party with that understanding. That is why you have the Suppression of Communism Act in 1950. It was an expression of a firm ideological position. This thing must be killed. Plus, the ones associated with it must be killed. So, the ANC is a strategic enemy of the National Party already in 1950. But they start with the Communist Party. Comes 1994. Change takes place. This same group, which originally originated from the Ossewa Brandwag, said, the ANC has been our strategic enemy and we've tried to destroy it. Hallo Chris, hoe uit die kant? Die Moer Koffie Express, dit gebeur elke Saterdag van 8 tot 10. Wat maak jy op Saterdag van 8 tot 10? Luister na die Moer Koffie Express, saam met Alwyn Mouton. Op Radio Suid-Afrika. Cheers. Cheers. Ons is altyd hier op die Moer Koffie Express. There's more.
Die een rede natuurlik, ek wil hom verskoning daarvoor geval met jou vriend, dat ek so ongeskeer vandag met jou praat, maar dit is as gevolg van hierdie water, man. Maar intussen het Retief Odendaal, hy was die vorige burgemeester hier met die vorige koalisie, het hy vandag hierdie video, het hy vir ons almal gestuur. So it is very clear that this municipality simply doesn't have a grip on what's happening with its water infrastructure, and there's massive water supply problems. The latest situation was caused as a result of the municipality not procuring chemicals to treat raw water at its water treatment plants. Now, obviously, that's clear negligence, and I have taken that information. I've also sent it on to the National Department of Water and Sanitation as well as to COCTA. So every week I give a report to them as to what is happening here in the city, because I don't want a single person to say that they don't know what has been happening in Nelson Mandela Bay. But here's the thing. If we had a rock solid case to go to court, and we could consider that. At the end of the day, the only thing we could probably do in court is to go and get an interdict to compel the municipality to reinstate the water. That won't really solve the problem, because there's infrastructure related problems, procurement problems, things inherent to a broken administration. And ultimately, the only fix to this problem is if we have a government that functions. Right now, I try and influence the decisions of the decision makers. If you want me to take the decisions, you have to get me into that office. I want to get Nelson Mandela Bay working again. But in order to do that, I need a clear mandate from voters. Yes, I will keep pushing, and I will keep writing letters, and I will keep sending WhatsApps to ministers and MECs and trying to harass people and use social media and traditional media to apply pressure. But ultimately, the only way to resolve this crisis is at the ballot box, voting for somebody that knows how to fix government and get NMB working again. Nou as jy mooi geluister het wat Retief sê, ek sê nie hy is 'n slegte politikus of 'n slegte leier of 'n slegte burgemeester of wat ook al nie. Maar die laaste gedeelte, hierdie gedeelte, kyk hom gou weer. And ultimately, the only fix to this problem is if we have a government that functions. Right now, I try and influence the decisions of the decision makers. If you want me to take the decisions, you have to get me into that office. So wat hy vir jou sê is dat jy moet vir die DA stem. Geen ander party nie. Geen sprake van enige koalisie of enige iets nie, want hulle het 'n koalisie op die oomblik. Dit moet jy baie mooi verstaan. Hulle het 'n koalisie in plek op die oomblik. Hier is 120 seats blykbaar. Stoele in die raad. 120 plekke. 48 daarvan is blykbaar die ANC. En surprise, surprise. Ja, die 48 is die DA wat 96 maak. So die ander 24 word opgemaak deur ander kleiner partye. Wat hulle die hele tyd vir jou vertel, jy moenie vir hulle stem nie. Maar terug, die punt wat ek wil maak is, hulle is dan nou klaar in beheer. Wat hulle in die ANC saam is presies op nommer 1. Hulle het elkeen presies 48. So, al wat enige van die partye moet doen, en dis wat die ANC gedoen het, hulle het saam met een of twee ander partye ingegooi, wat hulle daai klein voorsprong gee. Maar die DA kan ons dieselfde doen. Maar wil hulle? Dit is die vraag. Former Nelson Mandela Bay Mayor Retief Odendaal was in office when Metro risked running out of water 3 years ago. At the time, the city implemented emergency projects to increase supply. He says the benefits of the extra supply have been largely cancelled out by an increase in water losses. I oversaw
the implementation and fast tracking of the last projects and finalize them in record time because the city was going to reach day zero. At that stage, our non-revenue water was standing at just over 40%. And the city then managed to bring in an additional 100 megalitres of water as a result of that water augmentation projects. Now, we have seen non-revenue water going from 40 to 60%. In 2015, the national government launched the War on Leaks program to train plumbers and artisans who could help municipalities repair water infrastructure. The Special Investigating Unit has since launched an investigation into the project, but it seems Nelson Mandela Bay did receive some benefit from it. Woodendal says many of those trained through the program joined the municipality. Many of the plumbers that was qualified was absorbed in the municipality, but that was more than 10 years ago. And what has happened since is that as people have retired, as people have unfortunately passed away, those vacancies were never filled. Engineers warn that if rainfall remains low and water losses continue, the city could face renewed pressure later this year. So daar het jy dit. Dis die status quo op die oomblik hier in Dubai. Ons sit met al die politieke partye, daar's 15 van hulle. Die top 2, die ANC en die DA met 48, elk 96. En dan het ons die Good Party en die Freedom Front en die Northern Alliance met hulle 3 wat nou in die ANC koalisie is, saam met die EFF met ek dink hulle het 4. Dan die ander kom so in drips en drabs 1-1-1-1. So, hoe werk koalisiepolitiek vir ons as die mense op die grond? Ek sou sê, dit werk glad nie. Want hierdie partye is almal soos, onthou die dae toe ons lekkers moes gedeel het met die maatjies. Dan gaan jy so, een vir jou, een vir jou, een vir jou, 3 vir my, een vir jou, een vir jou, een vir jou en 5 vir my. Ons het nie graag gedeel nie. Nou politiek is presies dieselfde. Presies dieselfde. En dan sit ons op 'n floor crossing ook op munisipale vlak. Ek staan byvoorbeeld vir die Vryheidsfront en sodra as wat ek ingestem word deur my constituency, dan wat gebeur is, dan gaan ek en ek join die ANC. Lekker, dis wat Gary van die kerk gedoen het. Okay. So, hierdie wat jy die hele tyd voor bang gepraat word, as jy nie vir die DA stem, of jy stem nie vir die party nie, dan mors jy jou stem, wrong, en as jy nie vir hierdie groot partye stem nie, dan is jou kanse om 'n oppositie te vorm nie daar nie. Wrong. So, jy stem vir die party wat jou hart vir jou sê, jy stem, moet jou nie laat mislei deur mense nie. Want aan die einde van die dag, gaan dit nie oor daai stemme wat getel word by die bus nie. Nie een party in hierdie land is sterk genoeg om op sy eie te regeer nie. Of 'n munisipale kansel te hardloop. Ons het dit mos nou gesien deur die jare. Baie van hierdie probleme kom al vir 'n lang tyd aan. Die DA het vir meneer Trollopie gehad, baie goeie man, hy is tans by Action SA. Hulle het gehad vir Retief Orendal. Hulle is elke slag 'n kort wiek deur hulle eie gulsigheid, omdat nie bereid was om met die ander kleiner partytjies te staan nie. John Steenhuisen, ja, hy is nou nie meer die minister van landbou nie, hy is nou iewers elders. Weet jy, miskien is dit dalk by waterwese, miskien wil hom aanstel by waterwese. Dit sal ook 'n goeie skryf wees. Maar, ja, wat kan jy sê?
Politiek werk nie werklik vir ons, die kiesers nie. My hare is nie vir niets so wit nie, ek is nie stupid nie, man. Ek sien vir julle, ek sien deur julle planne, man. So ja, kyk gou hierdie ene, so 'n paar jaar terug. Wie was minister van waterwese 3-4 jaar terug met die krisis? Weer eens sê baie, waar was julle by die DA? Waar was al die ouens van julle? Julle was hier. Maar nie vir ons nou vertel, ons het nou gehoor 2 weke terug te besef ons hier's nou moeilikheid nie. Julle weet al vir lankal hier's moeilikheid. Water and Sanitation Minister Usenzo Mchunu is on a 2-day visit to the Nelson Mandela Bay Metro. He's addressing the intervention by national government in the water crisis plaguing that metro. Well, it's estimated that dams will run dry in the region within 20 days. In fact, ENCA's Ngceba Nkanganiso filed this report for us. Mchunu is engaging the municipality and stakeholders on the water crisis. There's a looming crisis which required us to intervene. But accompanying that looming crisis was a challenging situation in Nelson Mandela in terms of them as a water service authority in terms of meeting their responsibilities. But that has been exacerbated by the fact that we are nearing day zero. Mchunu says in dealing with this crisis, they will need to mitigate the drought, reduce water consumption, and extend water supply. Going to form a formidable team in this intervention led by Amatola Water Board, but working with the technical side of this municipality. And we are very confident that we are going to avoid day zero with this kind of intervention and the way we've planned it. Nelson Mandela Bay's mayor welcomed the national government's intervention. We have agreed as a city we will cooperate with the minister and the Amatola Water Board, because when you are in a situation you don't really see and have a feel what is going on, but when you have people from outside telling you, but you are sick, and the minister told us that we are sick, and then you realize that the problem is really serious. Just now we'll be signing the agreement with the city and the ministers and Amatola Water Board. Mchunu says the metro's daily water consumption will be reduced from 280 megalitres to 230 megalitres. He's urged residents to use water sparingly. Ngceba Nkanganiso, Gqeberha. Julle is deel van die koalisie, julle is sterk. Julle het genoeg mag, hoekom wil julle al die mag hê? Wat gaan julle dan doen? Maar kyk 'n bietjie. Hierdie minister van ons van waterwese toe. Waar is hy nou? Ek sien vir jou volgende week weer hier op die trein. Môreoggend die Moerkoffie Express 8 tot 10. En moenie vergeet nie, drink hy moerkoffie. Absoluut voedsel vir die siel. Sien jou daar. Die Moerkoffie Express, Saterdag van 8 tot 10. Een ontbytprogram met 'n verskil. Aktueel, nostalgies met dit sulkie moer. Alwyn met die omgekeerde W, Mouton. Net hier op Radio Suid-Afrika.